Vreme je za... Počeli ste da gledate i zato ne prekidajte. Ovo je Polarotor. Svet tehnokomunikacija, kompjutera u akciji, multimedija u zamahu, neviđeni uzleti ljudske misli, zahvaljujući svetu visokih tehnologija. Emisiju uređuje i vodi profesor dr. Dragan Ćosić. Poštovani gledalci, evo nas ponovo zajedno u rezervisanom terminu za još jedno, odnosno prvo decembarsko izdanje emisije Polarotor. I danas ću, poštovani gledalci, po ko zna koji put ponoviti da se u našoj emisiji i najčešće i najviše govori o novim digitalnim tehnologijama sa kraja prošlog i početka ovog veka i koje svi mi svakodnevno u manjoj ili većoj meri ili, kako se to već kaže, sa manje ili više uspeha i koristimo. A o kojim konkretno novim tehnologijama će danas biti reči, to ćemo vidjeti iz kraćeg pregleda sadržaja današnje emisije. Današnju šetnju kroz svet novih tehnologija započinjemo u društvu Vladimira Srbinovića sa pričom o digitalnoj televiziji, a zatim po običaju slede brze vesti sa svetske IT scene u interpretaciji Zorana Modlija. U prilogu Kako Marko kaže imat ćemo priliku da ponovo čujemo i vidimo Marka Tanaskovića, ali sada sa pričom o mobilnom telefonu HTC Desire 825. Šta je novo na polju interfonskih sistema koji podržavaju video i glasovnu komunikaciju u IP okruženju, govori lično Nebojša Dubroja, stručnjak za ovu tehnologiju. U posljednjem današnjem prilogu vidjet ćemo kako je popularni pevač Aleksa Jelić oslobođen od straha od letenja uz pomoć simulatora za Boeing 737-800 u FlyNG pilotskoj školi u Beogradu. Dakle, poštovani gledalci, čuli ste i vidjeli ste i ko će i o čemu će vam pričati. Iskreno se nadamo da ste danas pronašli barem jedan razlog, odnosno prilog, da i dalje ostanete u društvu sa nama. U svakom slučaju krećemo sa već najavljenim prvim gostom, odnosno našim stalnim saradnikom, inženjerom Vladimirom Srbinovićem. Vlado, dobrodošao i ovom prilikom. Bolje vas našli ovaj put. Krećemo sa standardnim pitanjem. Domaća digitalna zemaljska televizija. Šta je novo? Ja ću ovdje još dodati, pored domaća digitalna zemaljska, dodat ću i domaća kablovska scena. A satelitska? Znači, malo smo je zapostavili domaću kablovsku scenu. Ajde da čujemo priču. Pa evo, što se tiče kablovske scene, svesni smo da se unazad nekoliko godina, mada i više godina, pojavljuju u kablovskim sistemima prekogranični kanali. Da, mešaju se. Da, prekogranični kanali koji emituju reklame stranih, da kažemo, televizija ili stranih, kako se zove, kompanija, što, da kažemo, nije dozvoljeno, kako se zove... Nije u redu, u krajnjoj liniji. Nije u redu, zato što se time stavljaju u neravnopravan položaj domaće TV stanice koji imaju veliku gledanost, za razliku, recimo, od tih manjih kanala gde se odvlači reklame i sadržaj na neki drugi deo, a opet oni imaju manju gledanost nego domaći kanali koji imaju veću gledanost, a ta veća gledanost povlači određene troškove koje domaći operateri moraju da imaju. Što je sasvim logično. Što je sasvim logično, da. I sa te strane neki domaći operateri kao Prva, Happy i B92 su odlučili da se poštuje zakon o kablovskoj reemisiji kanala, odnosno član zakona precizira da svaki kablovski operator mora... Član zakona 100 mora da ima potpisan ugovor sa emiterima o reemisiji njihovih kanala. Tako da su, evo, oni, kako se zove, par kanala se udružilo u smislu da se zakon poštuje i da se njima, da kažem, regulišu njihova autorska prava. I kakva je situacija sa našom kućom? Pa, evo mi da se pohvalimo, znači Copernicus televizija, odnosno sistem Copernicus Technology je prvi koji je, da kažem, otkupio sva ta prava i poštuje zakone i propise, tako da su oni sve to odradili na vreme. Među prvima, ako ne i prvi, ostajemo da vidimo da i sljedeći, da i svi ostali kablovski operateri podrže domaće emitere, podrže one emitere koji emituju dobar program, koji emituju kvalitetan program, koji emituju gledan program. I koji u krajnjoj liniji plaćaju to. I koji plaćaju sve poreze i doprinose koji ostaju, da kažem, u našoj državi i emituju, da kažem, reklame i sve u skladu sa zakonom. Tako da poslata su obaveštenja svim kablovskim operatorima da to mora da se reguliše i oni koji, da kažem, to ne urade ili će ostati bez signala ili će morati da potpišu kao i Copernicus taj ugovor. Odlično, Vlado. Ostajemo i dalje na tom terenu, pratit ćemo kako se to razvija. A mi po običaju imamo i drugi deo priče koji je uvek posvećen predstavljanju nekog hardvera, gadžeta. U pitanju je jedna sada IP kamera. Tako je. Ajde, čujemo.
ovde kod mene se nalazi jedna mala IP kamera, kažem mala, jedna fizički mala, predstavlja neki bazni osnovni model. Kao što vidimo pozadi, znači nema mrežni priključak, nego je samo u pitanju bežični priključak, sistem za napajanje, ali zašto je ona interesantna? Ona je interesantna prvo zato što je moguće pristupiti njoj preko mobilnog telefona. Sa Google Play Store se skine aplikacija tako što se skenira ovaj kod ovde. Kada se instalira aplikacija, znači mi pristupamo svim podešavanjima kamere koji su jako... Ona ima i serijski broj svoj. Da, ima taj specijalni broj. Znači, ona ima milion podešavanja i jako deluje na izgled ovako da je prosta. Međutim, na mobilnom telefonu se nalaze sva moguća podešavanja. Kamera rotira horizontalno i vertikalno, ima i noćni režim rada, ima i čak prostor za Secure Digital karticu da može da se snimi neki događaj. Pozadi se nalazi zvučnik, napred se nalazi mikrofon, znači moguće je razgovarati sa daljine sa sagovornikom, dvosmerna komunikacija, ali ono što je najinteresantnije, ona je u neku ruku jedan mali alarmni sistem, tako što ona ima u sebi ugrađen senzor pokreta. Znači, vi izlazite iz kuće, na mobilnom telefonu upalite aplikaciju, kažete uključi alarm, prije toga podesite podešavanja za slanje e-mail poruke na vaš mobilni telefon i ako se desi neka promjena, ako neki objekat ili neka osoba uđe u prostor, senzor pokreta će da registruje i na vaš mobilni telefon će stići e-mail sa slikom te promjene koja se desila. Tako da na izgled jedna mala IP kamera može postati i može biti jedna stvarno korisna mala mini alarmska centrala gdje je potrebno samo ovo, ništa više i mobilni telefon sa Google Play čini jednu kompletnu celinu. Čini jednu kompletnu celinu. Mi ćemo posle slikati kako izgleda malo ta aplikacija koja su sve podešavanja. A gdje se može nadzor da se vrši? U stanu, u magazinu, u automobilu? Gdje god je postavite. Naime, šta je jedan od uslova? Uslov je da imate konstantno napajanje. Ako imate neki UPS kod kuće ili na poslu, tim bolje, jer će kad nestane struje sistem raditi. I normalno internet. Tako da, znači, ona u sebi nema ugrađenu bateriju, za razliku od nekih naprednijih modela, zato sam rekao da je ovo neki početni model, jer napredniji modeli imaju u sebi mesto da se stavi SIM kartica, imaju neku internu bateriju. Ovo je ipak jedan početni model, bazni model, ali prepun opcija interesantnih. Odlično. Vlado, šta drugo, veliko ti hvala na današnjem učešću u emisiji. Ostani da pogledamo prvi deo brzih vesti Zorana Modlija. Za one koji ne slušaju radio emisiju Zakon akcije i reakcije, nego samo gledaju TV emisiju Pola Rotor, evo brzih vesti specijalno pripremljenih za TV. Za zvuk zahvalite meni, a za sliku Ivanu Markoviću. Pa zaronimo onda u brze vesti i vizualizovani IT svet. Nakon predstavljanja Mate 9, Mate 9 Porsche Design i Mate 9 Pro modela, Huawei je potiho u svoju ponudu dodao i četvrti, Mate 9 Lite. Po običaju, Lite model donosi nešto slabiji hardware u odnosu na standardne modele iz Mate serije. Mate 9 Lite je opremljen 5,5-inčnim ekranom, FHD rezolucije, 8-jezgarnim procesorom, rekao već da je sve Lite, pa da ne nabrajam. Ostanite brzi dalje, bit će još brzih vesti u Pola Rotoru. Priče na temu o mobilnim telefonima su uvek interesantne. Međutim, kada tu priču priča inženjer Marko Tanasković, on ima poseban značaj. Tim povodom mi smo Marka pozvali ponovo da dođe. Marko, dobrodošao i ovom prilikom. Hvala i ovom prilikom. Mi smo u jednoj od prethodnih emisija predstavili gamu, da ne kažemo HTC. Jeste, nekoliko modela. Telefona. Imali smo neke povratne informacije i gledaoci nas pitaju za još jedan model, a to je Desire 825. Imamo li tu nešto da kažemo, pokažemo? Apsolutno imamo što da kažemo i da pokažemo. Desire 825 pripada porodici HTC-ovih telefona, možemo reći tim nekim entry modelima, znači ulaznim modelima koji... 2016. godina, mart, april, maj. Jeste, 2016. Apsolutno. To je ovogodišnji model predstavljen je u Barceloni, kao i 530 i 630 modeli. I desetka. I desetka, da, ali kao 530 i 630 modeli, on pripada toj grupaciji ulaznih modela i on se odlikuje nekim zanimljivim stvarima koje su slične kao upravo pomenuti 530 i 630. Za početak to je dizajn. Dizajnerski on se stvarno izdvaja od konkurencije, isto kao i 530 koji sam predstavljao pre 2 nedelje. I njemu su, i kod modela 825 su
leđa, što kažemo, isprskao na mikrokapljicama. I to je to što ga odlikuje ili razlikuje od ostalih? Upravo, da. Čak ne samo da ga odlikuje od drugih, nego ga odlikuje od bilo kog drugog dizajna 825 telefona. Isti model, ista klasa. Znači, ne postoje dva ista. Ne postoje apsolutno dva ista i stvarno po tome je jedinstveno na tržištu cijela ta gama modela. Ali samo HTC, svi ostali su unificirani. Pa da, svi ostali su unificirani, ali što se tiče HTC-a, te serije, te početne serije, znači stvarno je tu, dali su tu jednu notu jedinstvenosti. I mislim da su definitivno pogodili, pogotovo ako pričamo o nekoj mlađoj populaciji koja želi da se istakne, znači tinejdžeri da budu malo drugačiji od ostatka sveta. To je apsolutno jasno i sa druge strane ono što sam ja primetio, a to je ženska populacija kojoj se takođe sviđa ta ideja, pogotovo u belim... Posebnosti. Pa da, beli su modeli sa tim nekim mikrokapljicama, malo drugačiji. Da, mi ga upravo imamo na ekranu, odnosno u rukama tvojim. Pa možemo li neke tehničke, da kažem recimo ekran, on je malo veći od prethodna dva modela? Jeste, on je veći i od 530 i 630 modela. U pitanju je ekran od 5,5 inča, rezolucija zadržana na HD, odnosno 720p. Nije Full HD, nego HD. Da, odnosno nije taj Full HD, nego je HD. Ako će to nekom zasmetati, ja vam preporučujem da vidi telefon, da proba telefon. Fantastična slika. Znači, jednostavno, njemu ne smeta to što je malo niža rezolucija, apsolutno. Ako ništa drugo, ostatak karakteristika gde je tu Snapdragon procesor, gde 2 GB memorije... 6.0. 6.0, da, upravo. 6.0 Android, sve to vrlo lepo radi. Komplementarno funkcioniše. Da, pa to je u suštini... Baterija jaka. Da, mislim da je to jedna od karakteristika i možda prednosti HTC-a, što su sve komponente koje su u telefone usaglašene, da nije slučajno... Kalibrisane jedne prema drugom. Da nije ekran, ne znam, Full HD, a da njega ne prati ostatak karakteristika. Dragon Snap. I onda to može da bude jednostavno neko usko grlo... Krpljenje. Pa može i tako se kaže. Dobro, imamo li još neku tehničku karakteristiku? Što se toga tiče, znači... SIM kartica. Ok, jedna, dve. U ovom modelu je jedna SIM kartica. Mada ima i dual SIM. Ima i dual SIM. Moguće proširivati memoriju. Do 200 GB je moguće proširivati. Ono što je lepo, a to je vezano za Android 6.0, a to je da proširivanjem memorije ta kartica može da se označi softverski, da je telefon prepoznaje kao da je to sistemska memorija. Tako da je apsolutno ovih 16 GB interne memorije i bilo koja kartica... Jedinstvena celina. Jedinstvena celina, što mnogo znači kod svih instalacija, pogotovo kod aplikacija koje zahtevaju da budu instalirane na sistemskoj memoriji. Ovde više nema sad to da li je sistemska ili je eksterna memorija. Telefon to prepoznaje kao jedinstvenu memoriju i samim tim je ugođaj veći. Sve u svemu, jedan zaista kvalitetan telefon, ali ja sam tu u obavezi da pitam, ili ima i neku lošu stranu? Ili ima i neku lošu stranu? Da. Da ne kažem sve afirmativno. Ajde recimo da je cenovno onako možda malo jači, što je u suštini jedna karakteristika HTC-a da su njihovi telefoni, ajde recimo, malo jači sa cenama, tako da, ali u suštini stvarno odnos cene i kvalitet je ponovo na sasvim pristojnom nivou. To je ono što je najbitnije. Ono što je zanimljivo recimo kod ovog modela, kao i kod drugih HTC modela, to je zvuk koji je apsolutno izuzetan. Znači, ovaj telefon pripada toj nekoj početnoj seriji telefona, međutim, on ima zvuk koji može da se meri sa maltene skoro svim telefonima drugim na tržištu. Da, više klase. Da, što preko ugrađenih zvučnika, što kako se sluša preko slušalica koje stižu uz telefon, koje daju odličan zvuk. Zanimljivo da na slušalicama nije obeleženo koja je leva, koja je desna. Međutim, reći ću, desna je ona tamo gde se nalazi i mikrofon na kabliću. Da, najčešće pa da, obično je tamo. I da, uz telefon stiže i ova zgodna uzica. Za nošenje. Pa da, za nošenje.
jednostavno ne samo da obezbeđuje telefon, znači stvarno je daleko jednostavnije korišćenje telefona, nego i ovako, jedan možda i retro moment. Odlično. Hoćemo reći sajt na kom ima najviše informacija ili to prepuštamo? Što se tiče toga, znači HTC-ov sajt, to je htc.com/rs, sve je lepo na srpskom. Tu je, znači, ne samo ovaj model predstavljen, nego i kompletna gama nadolazećih modela, znači i trenutnih i nadolazećih modela, tako da ljudi stvarno tu mogu da se informišu i kroz neke opise kratke uređaja, a i tu su potpuno sve specifikacije navedene, tako da je sajt vrlo ovako informativan. Da. Marko, šta drugo, veliko ti hvala na učešću u emisiji. Jel radimo i na nekim drugim modelima? Radi se na drugim modelima. Krajem odnosno početkom sledeće godine, očekuju se još 2 modela da stignu na naše tržište. To su HTC A9S, odnosno One A9S, pripadnik te njihove više serije One. I sa druge strane, iz Desire serije stiže Desire 10 Lifestyle, jedan telefon koji se takođe odlikuje dizajnom, znači nešto što je onako, ne mu kažem neviđeno, ali stvarno vrlo zanimljiv komad tehnike. Šta drugo, Marko, veliko ti hvala na današnjem učešću u emisiji. Priča je bila interesantna. Očekujemo neke povratne informacije sa pitanjima, pa ukoliko ih bude, tu si da odgovoriš. Hvala ti još jednom na učešću u emisiji. Hvala vama. I ostavi da pogledamo još jedne brže vesti Zorana Modlija. Ajde, Zoki. Ajde. Nastavljamo sa brzim vestima za Polarotor. Na Antutu internet stranicama objavljena je lista na kojoj su navedeni trenutno najsnažniji pametni mobilni uređaji koji se mogu pronaći na tržištu. Vodeća mesta na lestvici dalje zauzimaju Apple-ovi najnoviji aduti iPhone 7 Plus i iPhone 7, nakon čega slede proizvodi uglavnom kineskih kompanija. To su redom LeEco Le Pro 3, Xiaomi Mi 5S Plus, Xiaomi Mi 5S, OnePlus 3, Vivo X-Play 5, Samsung Galaxy Note 7. Jedini predstavnik kompanije koja nije iz Kine na ovoj listi i to s proizvodom koji je u međuvremenu povučen s tržišta. I na kraju LeEco Le Max 2. I to bi eto bilo Le sve. Ostanite brzi dalje. Biće još brzih vesti u Polarotoru. Ajmo sad na jednu malu prezentaciju. U stvari jednu prezentaciju uređaja koji može da izdrži i vatru, i vodu, i kišu, i sneg, i prašinu, i kakve da hoćete elementarne i ostale kataklizmične pojave sa Nebojša Dubrovom. Nebojša, evo tebe sa uvijek nekom interesantnom stvarčicom. Ovo baš nije stvarčica, ovo je stvarčetina. A u stvari je običan interfon. Zašto jedan interfon može da bude interesantan za jednu IT emisiju? Dobar dan. Dobar dan, u redu. Hajmo da i tu formalu zadovoljimo može. Dakle, interfon. Šta će interfon ovdje? Interfon sa razvojem tehnike i tehnologije. Ranije smo imali analogne interfone, kao što svi znamo po zgradama, kad treba da uđemo u određene objekte, pritisnemo taster, pozovemo, oni nam otvore vrata. Pita onaj ko je, a ti kažeš poštar. Otprilike. Međutim, sa razvojem tehnike i tehnologije, naravno, sada imamo i IP interfone, koji su u suštini više funkcionalni uređaji. Znači, tu smo. Eto razloga zašto je ovo ovde. Da vidimo zašto je to IP interfon i dalje on spada sad u one IoT, Internet of Things uređaje, kojih je sada prepuna život. Upravo tako. Prvenstvena njegova funkcija je komunikacija. I onda možemo da iskoristimo tu konekciju, to jest vezu, i da uguramo sve ostale mogućnosti ovog uređaja. Osim osnovne komunikacije, da možemo da pričamo, jer se ponaša kao obični stoni telefon, da vi možete da pričate, pritisnete taster, s druge strane se javi osoba. Onda pita tko je, ti kada je tmujo i ovaj ti otvori vrata, tako je? Šta god da mogu da budu vrata, može da bude rampa, može da bude bilo koji drugi uređaj koji može daljinski da se aktivira. Druga funkcija je video nadzor. Pošto sada kroz IP možemo da guramo i video sa određenim kodicima, možemo da gledamo osobu s kojom pričamo. Dakle, ima halovo oko, što bi se reklo. Upravo tako. Tako da, osim što možemo da pričamo, možemo i da vidimo osobu s kojom pričamo. I treća funkcija, među osnovnim funkcijama, je kontrola pristupa. Zavisnost od modela do modela,
vi možete da napravite kontrolu pristupa tako da osobe koje imaju dozvolu da pristupe tom objektu, da otvore vrata ili da podignu rampu ili šta god, kako god, samo prislone karticu i automatski se nešto aktivira. Znači, AirFit komunikacija postoji. Upravo tako. Sa tim kontrolom pristupa imate i kontrolu ko je kada gde bio. Ušao, uradio šta god da je radio. I četvrta osnovna stvar je to da daljinski možete da aktivirate određene stvari. Generalno se to svodi na vrata, rampu i paljenje i gašenje određenih uređaja tipa svetla, sirena ili određenih tehničkih uređaja kojima treba da se nešto aktivira. Tako da ovaj uređaj može da se koristi u više namena. Ne možeš vidim da ti povremeno čas ovaj uređaj pokazuješ, čas ovaj drugi crni. Da li postoji nešto što je za oba uređaja apsolutno identično ili se oni fundamentalno razlikuju? Identično je funkcionalno. Znači, funkcionalno su, da kažemo isti. Isti, da. U zavisnosti od zahteva korisnika imamo uzidne, nazidne uređaje. Imamo uređaje koji su, kao što ste malo pre rekli, za više namenu... Evo, recimo, ovaj crni. Da. Čuo sam da on postoji u ovom tunelu Šaran. Jedan od primjera su tuneli. Da, po Evropi i kod nas. Imamo primjer kao kod nas. Naravno, samo nije u ovoj boji, nego je u narandžastoj boji. Kod crna kutija u avionima. Baš tako. I napravljen je bude antivandal. Bukvalno ne možete da ga polomite. Dakle, ništa mu niko ne može. Ništa. Mogu čisto ovako da vam kažem da na prezentaciji kada smo imali, kada nas je partner odveo u restoran i onako u čekanju cele te procedure, dobili smo jedan funkcionalno ispravan koji je radio i mi smo sa njega zvali. I onda smo svi dobili bejzbol palice. I rekli su nam, stavite ga gde god hoćete, udarajte ga koliko god hoćete i koga polomi, to jest ošteti kako god da ga ošteti, a da ne bude funkcionalan, dobit će ne jedan nego 10 besplatno. I sada da pogađam ko je Ja se nisam ni trudio, ali pogodili ste, pobedio i uređaj. Pobedio uređaj, zaista. Znači, njemu zaista nikakva kataklizma ne škodi. Ne, bukvalno sa samim udarima bejzbol palice, jedino što je ova plastika i ovaj deo metalni su otpali. A uređaj posle sve bolje i bolje. Ali uređaj je funkcionalno radio. On je bio ispravan i radio, čak i kamera je radila, nisu mogli da polome staklo s očiva. Tako da, zato su ga i napravili i tako su ga i nazvali i tako ga i prodaju kao bukvalno sprava koja je nemoguće uništiti. Pravo da ti kaže, taj bi u stvari bio najbolji za ove naše stambene zgrade. Kakve su ko sve dolazi i prolazi kroz njih, on bi divno radio posao. Međutim, onaj delo je malo pitomije i u principu... Eto, i ovaj može za naše zgrade. Slikovitije. Da, i ovaj uređaj može za naše zgrade. Mnogo je lep i drugo, nema tastera. Ovo su piezo tasteri, tako da nemate klik da možete kao u ona stara vremena zalepite žvaku pa nekog ne virate. Nema mehanike. Nema. Ovo je samo soft touch, znači dodirnete i on radi. Znači ne možete da pokvarite jer nema tastera. Znači, on može bude vezan za bilo šta u kući, LAN kablom, ali može da bude i bežična veza. Osnovna komunikacija je preko Etherneta, preko mreže. Da li će to biti mreža ili, kablovi, ili će biti preko wirelessa, sve jedno. Znači, mora da bude IP komunikacija za osnovu ovog uređaja. Mogu da rade samostalno, između sebe. Znači, imate 2, 3, 4 u pametnim zgradama, u pametnim kućama, u pametnim firmama koje to koriste. Oni između sebe, bez ikakve spoljašnjih uređaja IP centrala... Sami interfoni između sebe komuniciraju. Odlično. Samo programirate tastere i zovete direktno svaki uređaj. U istom trenutku... A što bih ja zvao sada drugi takav interfon? Pa da ne možete da uđete, ne možete da pristupite negde nekom objektu ili nekoj prostoriji ili ne možete da otvorite neka vrata. Vi morate da pozovete određenu osobu koja će vam s druge strane otvoriti ta vrata. Zato je i osnovna funkcija
da vas provere da li vi možete ili ne možete i da vas puste. Tako je. Ali komunikacija postoji i sa drugim uređajima, laptopima, mobilnim telefonima, tabletima, kompjuterima. Upravo tako. Sad imamo jedan projekat za jednu firmu koja ima 12 izdvojenih objekata po celoj Srbiji. I oni žele da u svakom trenutku znaju ko je pristupio tim objektima na kojima oni nemaju puno ljudi, u smislu imaju samo obezbeđenje koje čuva taj objekat i ništa više. Ali u okviru objekta pristup određenim prostorijama je kontrolisan. Tako da oni u svakom trenutku pomoću ovog uređaja mogu da vide ko je pristupio, kada je pristupio i šta je radio. Kuća koja to proizvodi, odnosno kompanija, zove se 2N, je li tako? To je češka. Poznata češka firma koja je dobila više nagrada, pogotovo za dizajn ovih uređaja. Stvarno su se trudili. A sad, ne znam da li umesno moje pitanje, trebali da idemo u Češku da bismo to nabavili ili ako neko hoće ovde da se opremi takvim sistemom, šta treba da radi? Naravno da nema potrebe da idete u Češku. Možete da odete, da posetite Prag, a mi smo zastupnici firme 2N u Srbiji, gde možete dobiti kompletno sve informacije vezane za ove uređaje. To je već nešto sjajno. Meni je baš milo što smo to videli kako funkcioniše, videli smo iz blizine, slikali ga sa svih strana, prelistali ovaj, hajde uslovno kažem, katalog, mada to nekako više dođe pokazna slikovnica, jel? Na koji način sve može da se koristi. I koji sve uređaji postoje. Ja sam impresioniran, Nebojša, zaista, hvala puno. Bio ovo Nebojša Dubroja. Hvala vama. Nastavljamo sa brzim vestima za Polarotor. Pa nije valjda da nova tehnologija sada uključava svaki pametan telefon. Jedno je moralo i to da se dogodi. Izraelska kompanija Celebrities, za koju se govorilo da je pomogla FBI-u da pristupi iPhone-u jednog begunca, sada tvrdi da može da otključa gotovo sve moderne smartfone. Yuval Ben Moshe, predsjednik kompanije Celebrities, izjavio je da mogu da pristupe većini modernih pametnih telefona. Na pitanje da li u tu grupu spada i novi iPhone 7, sigurnošću je odgovorio: definitivno možemo da izvučemo sve podatke i sa iPhone-a. Izraelci, budite bar dobri strelci, pa gađajte u pravu metu, da vam kupci ne budu neki diktatori i represivci. Veliki broj ljudi, poštovani gledaoci, ima strah od letenja, što je sasvim normalno. Za prevazilaženje ovog problema odlično može da posluži trenažer, odnosno simulator letenja. Predlažem da pogledamo jedan prilog u kome naš poznati pevač Aleksa Jelić govori o tome kako je on to prevazišao. Kompletan prilog priredio je naš stalni saradnik i jedini pilot u redakciji Polarotora, Zoran Modli. Sa pričamo sad već nadaleko poznatom simulatoru sa bežanijske kose. Već ste upoznati. Za početnike u ovoj temi ponovit ću ukratko. To je profesionalni simulator letenja za avion Boeing 737-800. Prvi takav u regionu koji je 2013. godine osposobio za rad i trening saobraćajnih pilota moj kolega, kapetan života Žika Zuvić. Također saobraćajni pilot, iskusni instruktor letenja i rukovodilac pilotske škole Fly-NG. Do sada je u kokpitu, odnosno za komandama ovog simulatora, letelo više od 100 profesionalnih pilota, mahom kapetana i kopilota domaćih i inostranih vazduhoplovnih kompanija. Zatim kandidata za pilote Boeinga 737, ali i, što će vas posebno zanimati, nebrojno mnogo običnih građana, da ne kažem civila, koji su želeli da se lično upoznaju sa radom pilotskih posada i izbliza vide koliko to kora ima pilotski hleb. Danas ću vas upoznati sa jednim od njih. To je Aleksa Jelić. Pozvali smo ga kako bi se oslobodio straha od letenja. Ćao, Aleksa. Dobar dan, zdravo. Dobar dan, dragi ujače. Sričem, u stvari. Dobar dan. Kada je kod tebe došao taj strah od aviona? Došao u trenucima kada su krenuli neki nemirni letovi pre nekih 7-8 godina. Možda je krenuo oni 2000-2001. sa Amerikom, sa onim napadima, pa sa svim tim, pa nekako sam verovatno tada osetio da bez obzira koliko god je tehnologija uznapredovala, koliko god je čovek, ima škole i tako dalje, prosto postoje neke stvari kada si ti
nisi u situaciji da iskontrolišeš tako dalje, kao i u svim drugim stvarima, jasno je. Mada, to je sve iracionalno opet, zato što pričao sam s jednom drugaricom koja je stewardesa u Air Europa, pričao sam sa mojim drugom koji je igrao balet sa mnom, on je sad steward u Emiratima već poslednjih par godina. Ispitao sam ih neke stvari i onda sam im rekao, kako bi ja voleo za sutra najavljuju grmljevinu i kišu i ja sam se već uplašio. Onda mi oni napišu da vreme nije nikako merilo, da im se masu puta njima kao stewardima dešavalo da sleću na 40 stepeni najlepšem mogućem danu, a da su turbulencije ogromne. Metod koji primenjuje kapetan Žika Zujić pokazao se veoma efikasnim u protekle 2 godine, tako da je terapija primenjena na mladom Aleksi sada već obična i dokazano uspešna rutina. Kako nekog uplašenog putnika, u ovom slučaju Aleksu Jelića, osloboditi straha od letenja? Lečenje, da ga tako nazovem, ide u 2 faze. Prva je verbalna, druga je pokazna. Prava stvar. Najpre znači priča. Svi gledamo one, isto kao što smo mi, one plašljive, pa sebi još pride pojačavamo akcioznost. Kad vidite uplašenog čoveka, eto, prva vaša ideja je, ovo nešto nije dobro. Ovo je neko predskazanje. Evo vidiš, ovaj se uplašio, ne valja. Koristimo lekove za smirenje? Ne. Pojačavamo akcioznost. Ti lekovi za smirenje ne pomažu u vazduhoplovstvu. Koristimo alkohol? Ni slučajno. Ma ništa bez školske table, sve to lepo i impozantno izgleda, LCD, OLED, AMOLED ekrane i projekti i finska plata, ali ljudska reč i gvozdena vrata otvara i svako srce oslobađa zebnje. Avion svašta može da doživi u vazduhu, ali nema tog problema koji piloti nisu u stanju da reše, naročito kada sve te tačke programa zvanog otkazi u letu dobro uvežbaju tokom obuke na simulatorima. Neće ih iznenaditi čak ni otkaz oba motora kod aviona koji i onako nema više od ta 2. Jer gle, i onoliki avion može da jedri kao jedrilica. Ne baš kao, ali skoro kao jedrilica. Šta ti misliš, da li ako nam stanu oba motora, avion pada nekontrolisano ili može da se zadrži u vazduhu? Mislim da može da se zadrži u vazduhu i uz određene mere da sleti bez ikakvih problema na ovoj zemlju, čak i po cenu da mu nijedan motor ne radi. Tako je, i što je najinteresantnije, dešavali su se slučajevi gde su oba motora stali, ako si gledao Aircraft Investigation, Air Canada, gubitak goriva, pucanje gorivne cevi, posada nije odradila taj deo sa crossfeedom, sa nekim ventilom za pretakanje goriva na najbolji mogući način, ali su sleteli na najbliži aerodrom i jedrili poput jedrilice, odnosno glajdovali 230 km. Vreme je da Aleksu povedemo u avion. Ovo nije simulator u kojem sede samo piloti. U njemu mogu da sede i putnici. Prava putnička kabina sa 18 putničkih sedišta, pozemljenih iz Boeinga 727, sa ekranskim prozorima. Kabina u kojoj kompanijske stewardese uvežbavaju rad sa putnicima u nepredviđenim situacijama. Nikad nećete saznati šifru. Poletet ćemo sa piste 120 i stavit ćemo neki standard instrument departure. Znači neku standardnu rutu koju mi pratimo tokom našeg odlaska dok se ne priključimo na vazdušni put. Žika je naravno na levom kapetanskom sedištu. Na ovom letu Aleksa će mu biti kopilot. Vučno vozilo izgurava Boeing 737 sa parking pozicije na rulnu stazu aerodroma. To je dobra prilika za startanje motora, dakle da i Aleksa bude od koristi. Rotiramo broj 1. Gledaj napred je voziš me. Gledaš u mene. Starter pneumatski iskočio. Da vozi u rikverc, dobro. Evo kamion se okreće. Postavljamo se u poziciju za fiksiranje. Ok, idemo motor broj 1. Isto gledamo ovdje M2, dođe 24%, puštamo gorivo. Kad dođe na 24? Tako je. Onda se zapali smesa goriva i vazduha, komori sagorevanje. Evo 21, 22, 23, 24, gorivo. I hvatamo se u žute linije, jel? Tako je. A sada ono pravo, let. Izistinski let.
poletanje sa piste 1-2 Beogradskog aerodroma, penjanje malo horizontalnog leta, pa vizorni manevar za povratak i sletanje, ovog puta na pistu 3-0. To je ono kada u završnom prilazu prelećete Adu Ciganliju. Spreman? Spreman. Kad čućeš prvo V1, big decision, brzina odluke. VR, rotation, rotiraš avion ka sebi, avion kreće gore, ja ću ti govoriti sve ostalo. Ok, idemo s gasa. Papučice ništa ne dira. Ništa, ja ću. Dobro. Dobro je, take off trase, prebaci ruku na volan. Odlično, zadrži ga tu, zadrži. Popusti malo od sebe, idemo točno. Ručica ka sebi i gore. Ne držimo ovo, ne? Ručica ka sebi i gore, i gore, do kraja. Odlično, popusti nos od sebe, gure volan, od sebe. 1000. Ispravi nagi. Idemo pravo tamo preko arene, na ušće tržni centar. Nemoj nadu. Gde smo sada? Evo, prilazimo Adi Međici, vraćamo se na Adi. Dobro. Gear down. Izlačimo točko. Evo, točko. A uče povećati na glama. 150. Odlično. Koja je brzina sletanja? Ovdje ćemo 143 nam je brzina. Vidim, šta da radim, izvrćite. Samo. Levo. Dosta, ne mnogo. Approaching minimums. Odlično. Sad, zadrži. Minimums. Ajmo dole. Ne mnogo. Odlično. Zadrži tu. Pazi na nagi, ideš u levi nagi. Ne nago. Na sebe. 50, 40, 30, 20, 10. Gas. Ovo poletanje. Idemo gore. Aleksa nije nikakav iskusan pilot, pa je normalno što je ljuljuškao Boeinga levo, desno. Normalno je i to što je bio dugačak na sletanju, te više nije bilo dovoljno piste za zaustavljanje, ali je zato iskusni Žika odmah naložio da urade takozvani touch and go i produže na novi krug. Izvanredno iskustvo, posle kojeg se Aleksa Jelić totalno srodio s avionom i zauvek raskinuo sa svojim parališućim strahom od letenja. Nastavljamo sa brzim vestima za Polarotor. Kineska kompanija Xiaomi nedavno je predstavila pametni telefon Mi Mix, koji je privukao pažnju šire javnosti svojim izgledom i činjenicom da gotovo da i nema ivica oko ekrana. Reč je o mobilnom telefonu sa velikim 6,4-inčnim ekranom, čija veličina nije prikladna baš za sve korisnike. Za korisnike koji preferiraju nešto manje ekrane, Xiaomi će, prema svemu sudeći, pripremiti posebnu verziju Mi Mix uređaja, koja će dobiti nastavak Nano. Pametni mobilni uređaj s još uvijek primetno velikim 5,5-inčnim ekranom i to do kraja godine s cenom od 400 evra. Bilo je to sve, poštovani gledalci, što smo vam pripremili za današnje, kao što već rekao, 1123. druženje sa emisijom za popularizaciju novih tehnologija Polarotor. Trudili smo se i ovom prilikom da budemo i ažurni i aktuelni sa informacijama o novim tehnologijama, a u kojoj meri smo svemu tome i uspjeli, to vi najbolje znate. Nama i ovom prilikom preostaje da sačekamo vaše konkretne komentare u vezi današnje emisije, kao i neke komentare i predloge za neka eventualno buduće izdanja emisije Polarotor. A vi, poštovani gledalci, kraj malih, malo većih i zakrivljenih ekrana, ako želite da zajedno pred velikim auditorijumom promovišemo nekakav vaš hardverski ili softverski proizvod ili pak nekakvu vašu ideju, a koji je u duhu sa našom emisijom, za tu svrhu, odnosno kontakt sa nama, možete koristiti našu, nadam se, već poznatu elektronsku adresu polarotor@gmail.com, kao i brojeve telefona redakcije koji se upravo nalaze na ekranu. U svakom slučaju, hvala vam na poklonjenoj pažnji i ostanite i dalje uz TV Kopernikus. Ovo je bio Polarotor, emisija posvećena high-techu i savremenim komunikacijama. Naredni susret na istom ovom mestu i u isto vreme. Do novog gledanja.
Doviđenja.